Ćao svima ljudi, evo nas ponovno u novoj epizodi Skywarsa na Woodcraft serveru. Idemo. Amo, skači. Neću još kupovat kit. Ima 26 ih je online. To. Odmah. Da snaša. Čekaj. Nemam strijela. Ja imam 20, ali nemam mač. Ali sad ću ga nabaviti, zato što sam bacio lika sa krampom, sam ga bacio. Tako da ne znam s kakvi je boss. Gledaj ti sad. Hvatilo se na imanje mača. Jo, ti jesi. Postavio sam samo ja i ti. Prije li? Da. Imaš meta u kapu. Čekaj. Nemoj da te zabrinja ovo što iš na mene. Pak sam jači, to je dokazano. Ja imam 40 strijela. Ali mi jednako uvijek igramo bez strijela. Ajde da te udere. Čekaj da se nakinem. Čekaj, imam golden. Ajde, krenemo, ajde. Kaj, pali mi 1,5 srce. A nije to bitno, ajde. Je, bitno je. Čekaj, po srca. Alo, zlatna jabuka. Ajde. 3, 4 sad. Ovdje moj ništo klikaš. Hvala. A je, zlatna jabuka i bolji si bija. Ja nisam imao kapu. Normalno, ajde uskači, kad sto ja. Moga sam da kapu. Evo, daću ti sad kapu kad je dobijen, aj. Ako je dobijen. Moga si mi... To. Naša mača. Također. Dijamantni. Sad dobijam dijamantsku kapu. Sad ga ne treba. Gledaj, sad ću ja odavde gađa sa strijelama. Dvoje s mene! A? Dvoje na mene, ubilo me. A di te neće ubi kad si. Sam pro. Ti imaš miš dvoklikaš. To vam je on pritisne jedan put. A udre 2 puta. To mehanika. Hvala. Ajde skak, ja ću skočiti. Prije li rekao sam ti da me čekaš dok snimamo. Jesmo li u istom? Ja šta? Dobro. Dagi. Koliko ti je srca bilo ostalo? Koji fail. Samo ti igra ide nja na parkour. Koliko ti je srca bilo ostalo? Ja sam pun. Nije me vidio, on se oblačio. Ma ne, nego kad smo se ja i ti fajtali. Dosta. Bar 4. Dosta. Ne. Ja sam te više puta nego ti mene i... Aj, bože, ovaj Minecraft poludio. Ja sam imao zlatnu jabuku, imao sam dijamantni prsluk i kapu. Vrtav sam. Ajde. Di si sada, čekaj. Ispred. Skači. Uiii. Ne, daj, zašto? To mi je neka najgora mapa. Arena. Ne vidim, slučajno sam klika F5. Sad vidim. Mrkvo mi se pred očima. A šta da radim? Pustite me. Da sam dobar. Osto, pa ne mogu naći mač. Ti naša mač. Ne, još. What the fuck? Šta je bilo, jel te ubilo? Zalogovalo mi pas. Amo i meni. Otvorio sam kovčeg. Amo skačemo, 3-4 sata.
Hajde. Hoću uzmat, htio sam se kit, ipak mi je ovo najdraža arena, ali dobro. On ja i ti. Logično. Yes. Samo dok. Bolje ne pitaj šta sam našao. Šta si našao? Ne bi ne dirao. Alo? Ovako, nemoj ne znam. Si ono tamo ti, Marijana, a? Sja, boga ti. Pogledaj šta radi. Pali jaje. Jesi ti ovo dijamantni? Marijana, jesi ti to tučeš? Koliko nas je ostalo? Di si ti? Evo me vamo. 2. Daj, sad ovo nije pošteno. Ne. Alo? Šta? Makni to sa sebe. Zašto? Makni. Na zapovjed. Hvala. Jer sad kad ti imaš još duplo. Ajde. Čekaj, moram te nahilovat. Imam 5 crtića. Ja nemam zlatno. Ček samo sekunde. Ej, stani. Viš tamo. Hej, stani. Amo se prvo pofajtat. Ne, bez strijela. Sa štapom ovim, za pecanje. Hajde, sve pomakni osim štapa. Može? Znači sad ti Neću, sve pomakni. Ako izvadiš mač... Znači, ko prije padne? Čekaj da... Stani samo sekund. Ko prije padne ili... Normalno, onaj ko pobijedi ga. Hoćemo. Daj se tamo na svoj. Daj, ovdje će dosta. Čestitam. Hvala. Koliko minuta? 7. Sad će 8. Ajde uskoči za još jednom. Skači. Evo Tino. Tino igra. Da. Ajme, kako zna di ja i ti igramo? On vidjeli on sam past. To. Ne, imao sam 2 dijamantka mača. Vijantina. Ubio sam ga. Bravo. Ovo nam je sad bila zadnja. Ne. Ovo je nekome gađa spjela. Alo, Boris, to sam ja. Ja sam ispao već odavno. Ubilo me. Dobro, ajde dođemo. Pun si strijela. Jedna ti je u nosu, krvariš. Aj. I to je bilo to. Za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj, ne znam šta će biti, ali... Najvjerojatnije Hunger Games ili nešto od Minecrafta, dok vi ne predložite neke druge igre. I to je bilo to. Ćao! Ćao!